طبق نقشه برنامه باید منوچهر در برنامه حاضر میشد، ولی متاسفانه همین که فهمید که ریحانه اینجا است. یک بناموس ای شوهر جدا شدی پگشت آمده مقصد بلاگر میشه یا فلان میشه مثل از همین سبب یگان مرد تا هنوز پیدا نشده که در عشق من وفادار باشد. بله، میگویند که در جداشوی اهل دین و فاطمه که دو بلاگر شناخته هستند شما دخالت نموده آنها رو از هم جدا کرده. برهه شدم فلان شدم گفته، لیکن هر یک آدم از شخصیت زندگیش وقتی نمیدونی باید صحبت نکنی. زیرا ما یه دختری هستم که با هیچ بنده آزار نرسوندم تا هنوز. زنک همین تلفن من یگون چینه سایت در همین تلفن چی افتی که اینقدر از روی همین تلفنی سبیل مونده جنگ جنجال میکنی؟ چرا شما فقط درباره عشق دم سوال میتین؟ یگان عزیز شخصانی که برای گرانیسا گذاشتن گرانیسا باورینو میگفت مرحمت اکای بخه که طول چندین سال رکلامش میکنیم تا این روزا یگان شکایت شدگی نیست. هر ویدیو پس اچوتی که مردم میره میاد در کانال میروپرو در ویدیو گذاشته میشود. مرحمت رقمو در روی اکران زنگ زنین اکای بخره اینو میروپرو سلام رسونین، حتما با شما سکیت که کرده میشود. ماشینش ماشینای کامفورت نیست، زمانویه. شخصانی که بلیط خریداری میکردن با تمام دنیا یک شرکتی باورینو که برای شما توصیه میتونم مو تراول ای برادرمون در مسکو در چندین شهرهای دیگه فیلیالی اویاکاس افچک شدگی که میتونه که رفته ای نزدیک بلیط خریداری نماید یا شخصانی که میخوان که با طرز آنلاینی هم رقم‌ها هست مراجعه کنید خوبتر میفهموند. بلیط‌ها با تمام روی دنیا ای همه اویاکاس‌ها ارزان‌تر. مرحمت زنگ بزن نرخشون یک بار پرس. سلام تماشابینی عزیز، فکر میکنم که دیر باز انتظار بودید که قسم دومی برنامه ما کی شروع میشود. این برنامه همان انجام نیافته چهره اینستاگرام است. یعنی مهمانی برنامه ما اون نوبت بودن منوچهر و ریحانه. در یاد دارید منوچهر در برنامه با قول قهر کرده رفت و ریحانه ناامید موند. ما برنامه را گفتیم که قسم دومش را روزهای نزدیک پیشکش شما میگردونیم و اینک اما فرصت فرا رسید. ریحانه بانو باری دیگر شما رو به این برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر زیاد اکا جان. امروز که قدر کردم ما را نیز دعوت کردم. من تصور میکردم که شما امروز با قوش و قواق با یک عصبانیت میآیید، چون که برنامه اون دفعه خوب نشد، یعنی بسیاری ها رنجیده بودن. بله، در اصل خدمم همه خیلی شیده بودم، ولی گذشته صلوات میگویم. تشکر زیاد. و دشمنی و جنگ شما تا حال ادامه دارد یا اینکه پس از برنامه باز گپ زدید دوچار شدید روبرو شدید؟ بیایید در همین باره دیگر صحبت نکنیم، زیرا اما شخصی که باید می آمد متاسفانه نیست. من نمیخوام درباره وی صحبت کردم. یعنی ما از این گفته شما همین قدر درک کردم که تا حال آتش جنگ شما خاموش نشده است. خودش آمده فراتر فهمونه. طبق نقشه برنامه باید منوچهر در برنامه حاضر میشد، ولی متاسفانه همین که فهمید که ریحانه اینجا است اون ناآمد و او رو در علاهیدگی حتما یک صحبتی گشاد و واضح میکنیم و حقیقتش رو بهترش خودش به ما قصه خواهد کرد. بیاید اینجا ما سوالنامه‌های دیگر جمع آوردیم و میخوایم از زندگی خودی ریحانه پرسان شویم. آماده اید با چند سوالی به قول نشداری ما؟ مایلش. چرا ریحانه در عشق مبارزه نمیبرد؟ مدام شما رو تنها میبینیم، مگر لجام مرد رو داشتن برای ریحانه مشکل است؟ چرا عاشقش تیز رها کرده میروند؟ چرا شما فقط درباره عشق دم سوال میتین؟ یگان آدمی دیگه نیست. از بس که برنامه ما چهره اینستاگرام بود، ما همیشه اینستاگرام شما رو میپوییم به قوله و میبینیم که شما از خیانت و از بی‌وفایی و از رها کرده رفتن مردها گله میکنید. چرا از شما میروند؟ زیرا رستم جان، من یک دختر دهاتی یایم که به قول بگیم قشلاقی نیستم و همین قدر گفته میتونم که شکرانه پروردگار همه چی را دیدم آموختم و کمترک دختری با احساسات و رشکین هستم. چقدر که میگوی من رشک دارم، از همین خاطر یگان مرد به من بودن نمیتواند. رشک از حد زیاد میگویند مرد رو گریزان میکند. شاید شما تلفنش رو میکوبید، با موی سرش نگاه میکنید، مقصد هر یک قدمش رو میپویید. اگر من انتخاب کنم حتی با لباسهاش هم رشک میکنم. چرا اختا زیبا کردی؟ کجا میره؟ چیکار میکنی؟ قطعی که ملاقات داری؟ همه خیلی سوالای بسیار میتیم. خدا کند یگان اسمسی عاشقانه از جانب دختر آید چی؟ مرد بچه مرد همون لحظه. بله. از همین سبب یگان مرد تا هنوز پیدا نشده که در عشق من وفادار باشد. بله.
дар ҳайрат афтодем пас аз шунидани ин суханҳо. сабри ҷамил мегӯем ба он мардҳое ки ин то имрӯз дар зиндагӣ Райҳонахон буданд ва раҳо карда рафтанд, хусусан ошиқонашро дар назар дорем. ва Райҳонахон, шумо мегуфтед ки пеш аз ин шумо оиладор шуда будед ва чаро аз шавҳар ҷудо шудед? Инам сабаб рашк? не, шукронаи Парвардигор, ман шавҳар кардам, як духтарча низ дорам. Чӣ ном дорад? Ситорабоно. Беҳтарин ном. вале баъд аз шавҳаре ки кардам мутаассифона ҷудо шудам, дигар ягон шахсе пайдо нашудааст ки ман хидмат диҳаму мақсад ки бигӯм ки ҳамин одам барои ман муносиб аст, метавонад маро хушбахт созад, метавонад ояндаи маро дурахшон созад. аз пас ки ҳозир ман духтари интернет ҳастам, ҳама ҳар хел фикр дорад. дошто ман бераҳа шудам, фалон шудам гуфта, лекин ҳар як одам аз шахсияти зиндагиша вақте намедонӣ бояд суҳбат накунӣ. ин дар корам неста. баъд и ки намедонам, ман то ҳанӯз надидам ягон мард ё ин ки ҷавонмарде ки ба гапаш беста. дар ҳақиқат ибораи хубро гуфта гузаштед. духтарони интернет ба қавле мақсад зуд бадном мешаванд, аз ҷониби мардум санги зиёд мехӯранд, мақсад дашному ҳақоратҳо мешунаванд. ин чизҳо вақте наворҳои худро мепартоед дар интернет ва зери он комментҳоро мехонед, ноумед, дилшикаставу хастаи ҳаёт намешавед? аввало мешуд хеле ҳолатҳо, вале ҳозир дигар баром ягон чи муҳим нест, аҳамияте надорад суханашон. ҳатто ҳолатҳое мешавад ки ман даже комментариам намехонам, баъдан дигарҳо занг зада мегӯянд ки дар зери кадом видеодан комментари навишта шудааст. бештар дар гӯши шумо чӣ суханҳои онҳо дар ёдатон мондааст? чӣ менавиштанд? беномус, ай шавҳарат ҷудо шуди, пагажд омада мақсад блогер меша ё фалон меша, мисмадо меша. аввалш ки зиндагӣ мара ҳеҷ кас намедонад, то ҳанӯз ҳеҷ кас намедонад. ман шавҳар кардам 4 сол азоб кашидагим, дар мулки ғарибӣ рафта кор карда омада будам. баъди ҳамин 3 солае ки бояд вақти карантинда омадам, азбаски дар вай ғалтидем, депортатсия ғалтидем, натавонистам мутаассифона дигар сафар кардам. шуморо чанд сол депорт карданд? 3 сола буд. ӯ вақте ки дар карантин меомадӣ, ҳамон момента вай мекардям, печат мезадам. ман сарусима шуда будам барои духтарчам ки камтар мазаш гирехта буд. ман омадам, дигар натавонистам рафта сафар карда. баъд бо ҳамроҳии Дустмурод Шарипов, Донжуан шинос шудем, мансубат шудем, дар ҳамин бора гап задем. баъд як-ду ролик ки иштирок кардем, медонистем ки хайр қадар касбе нест, лекин ба ҳамин чиз ман зарурат доштам, то ман худма бояд як овораи як ҳунар як касб кунам. баъдан вақте рӯи саҳна биромадам, хай каму беш фаҳмидам, мисол баром ягон чи аҳамият надорад, то што худам хирсандам, оилам тинҷ аста, ҳамиш баром муҳима. дигар Райҳона, аксарият духтарони блогер ё ки дар интернет нишаста шавҳар ёфта аз дунёи интернет дур мешаванд, ё ин ки бадном мешаванду ба қавле дар сайтҳое ки ғайрирасмӣ ҳастанд онҳоро шантаж мекунанду ва бо ҳамин шармандагӣ аз дунёи интернет дур мешаванд. шумо аз ин чизҳо хавотир нестед ва ишқе пайдо ҳам нашуд ки шуморо хонадор шаваду хушбахт гардонад? аз ҳамин ду вариант. не, ака дар бораи душман ҳеҷ чиз гуфта наметавонам рустамҷон, зеро душман ҳамеша аз паси одам ҳаст, дар ҳама ҳолат ҳаст. метавона ягон кор қати ягон муносибат қати душманиша куна, вале аз сабабе ки масал шантажу монтаж мекунам, ман тари чизода корам надорам. зеро ман як духтаре ҳастам ки ба ҳеҷ бандаи озор нарасондам то ҳанӯз. зеро шахсоне ки аз наздик бишносам намедонанд ки ман чӣ хеле характер дорам. ҷоида ки қадру эҳтиром камтар паст шава, ман дур мекашам тамом. на кор дорам, на суҳбат мекунам, на ягон муноқиша дорам байни. биёед як сари мавзӯъ ошкоро ҳарф мезанем, бе ягон секрет ва бе ягон тарс. ман ваъда медиҳам ки касе ба шумо таҳдид ҳам намекунад баъд аз барнома ва занг зада дашном ҳам намекунад ки чаро дар ин бора гап задӣ. биёед ошкоро гап мезанем. мегӯянд ки дар ҷудошавии ки онҳо баъд аз 1 моҳ тӯй мешуданд, аҳлиддин ва фотима ки ду блогери шинохта ҳастанд,
шумо дахолат намуда онҳоро аз ҳам ҷудо кардаед. ассалому алайкум дӯстони азиз, апа хоҳарон ва модарони меҳрубон. имрӯз хостам шуморо ба ширкати Атомӣ ба кор даъват кунам. дар ширкати Атомӣ бениҳоят кор осон аст. бали шахси худ намесозад. ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид кун. таги дасти худ 2 нафара аъзо карда корро ба пеш мебарем. дар ширкати Атомӣ худкору фаъолият карда ба маошҳои хуб баромадам. ширкати Атомӣ корейска косметика буда бениҳоят витаминҳои бой дошта ва ба бисёр бемориҳо шифо бахшидааст. ширкати Атомӣ бо маҳсулотҳои бо сифати худ дар Европа машҳур гашт. ногуфта намонам дӯстони азиз, дар ин ширкат зиёда аз 10-11 ҳазор занҳои тоҷику узбек, аз он ҷумла мардҳо кору фаъолият карда ба зинаҳои баланд баромада соҳиби маошҳои хуб гаштанд. пас биё дӯстони азиз ҳамкорӣ кунем. барои маълумоти пурра пас дӯстони азиз занги телефонии шуморо интизорам. рост аст. ва чаро чӣ сабаб шуд ки шумо 2 ишқи навҷавонро аз ҳам ҷудо кардед? нахандед. ман фикр мекунам ки шумо посухи ҷиддӣ гап мезанед. биё дар ин бора гап назанем чи ба худо сарма дар мегирад. биё дар ин бора гап намезанем. дар ҳақиқат сабабгори вайрон шудани муносибати онҳо ман ҳастам. ҳамин хел хеле гапо назанем, чунки ман сабабгори ҷудошавӣ ягон оила нашидам. ин намешавам. ман барои хушбахтӣ як каса мехоҳам. пас чаро то имрӯз ҳатто дараҷае омад ки вақте шунавидам ҳамин ҳолатҳоро ба Фотима смс Фотима бону да смс додам. хоҳари азиз хай муборак шавад, тӯй дорем. бисёр ҳам шод шидам. чанд қадаре ки метавонӣ аҳлидина хушбахт кун. зеро аҳлидин як шахсе астае ки бисёр шахси эҳтиром астае, меҳрубон астае ва дар зиндагӣ бисёр шикастҳоро паси сар кардагиае. ман уро бисёртар мешиносам, мақсад наздик будем ба ҳамдигар. аз ҳамин сабаб ман уро ғамхали смс карда фаҳмондам. ман намедонам ки вай чӣ ба ҷудо шид. яъне ки ин мушкилот ба шумо ягон рабт надорад ва дар ҷудошавии онҳо танҳо муносибати оилавиашон вобаста аст. ташаккур. райҳона бону, мегузарем ба як саволи дигаре ки бояд посухи дақиқ аз шумо шунавем. зиндагии хешро аз пули блогерӣ пеш мебаред ё тиҷорати дигар доред ки ҳар рӯз шуморо ба қавле бо як кару фари замонавӣ мебинем, як рӯз дар хуҷанду рӯзи дигар дар Бадахшон дар меёбем? ин ҳама хароҷот аз кадом ҳисоб аст? то ҷое медонам блогерӣ на он қадар пул дорад. бале. ҳамин шумо худтон блогери ҳеҷ сум кор мекунед? не албатта. хай шукронаи Парвардигор, ман падару модар дорам. аз ин сабаб боз бародарам ҳастам, ба ман кӯмак мекунанд. ман шукр мекунам. вале блогерӣ қисман як рӯзгори ман аст. дошто мақсад ягон реклама мешавад, ягон вай мешавад, ман қабул мекунам. ба ин сатсим дусатсим албатта рӯзи мо пеш намеравад. бале. вале маро шукронаи Парвардигор ки аҳлу оилаам низ нигоҳ мекунад. беҳтарин. ва саволи дигар чунин аст. шунидем ки шумо сарояндаам шудед ва ин пешаро касб намудед ва чандин солу сароидед, рост аст? бале. машқ кардастем. яъне нав дар ин роҳ қадам мемонед? бале. чанд сурат баровардед? ҳозир 6 то мешавад. нақши зани ҳилагару гапдон ки болои сари Шавҳарзур аст мехоҳем дар иҷрои шумо ба чашми худ бибинем. ман чикор кунам бояд? чун шумо замони актриса низ будед дар соҳаи интернет, ҳамроҳи чандин ҳаҷвнигорон нақш бозидед ва аз аҳудаш мебаред. нақши зани ҳилагар яъне гапдон болои сари Шавҳарзур ва ӯро барои ҳар як кораш сарзаниш мекунад. занак, ҳамин телефони ман ягон чи нест. ту дар ҳамин телефон чӣ ёфтӣ ки ин қадар аз рӯи ҳамин телефони сабил монда ҷангу ҷанҷол мекунӣ? ҳеҷ хали нестай? ти вечнам хали гапо гап мезанӣ. охи як шинос, як ҳамсабақ, як рафиқам ба ман дилак мемонад. дилак маънои дил додана надорад. дилак маънои ӯро дорад ки яъне ки лайк аст, яъне ки раҳмат. ҳамин ягон сухан ба лайк мемонад. бачи ба иминои тра фақат дилак мемонанд? охи ин ҳамагӣ ба мемонанд. ту ба намемонанд магар занак? дама дилак мемонад? ту беҳуда аз рӯи телефон бо ман ҷанҷол накун. агар ту хоҳӣ ман бе телефон дар зиндагӣ мегардам, муҳим ту зиндагиамонро ноором накун. мо 3 фарзанд дорем. чӣ дар кора зиндагиамонро сарсагардон? агар ки хали гапора медонӣ, то бифаҳмон ки зани ман бадрашк аст, намехоҳад ин чизоро. тоба, ҳамун ҷуроҳои манам заношон бадрашк будагист. нагуфтин мисли ту ки аз хона маро пеш кунад. ман намедонам хали гапора, да ман нафаҳмон. майли?
توش تو گپی را گفته استم همو را گوش کن. چیکار کنم گویم که دیگه زمان لایک نمونین. بله. من نموندم اونها موندن. تو بالایی گپ تا میوی با اوس کشیری کار تا میکنی. نمیفهمد آفت نیخل زنها. صبری جمیل با اون مردایی که همین گونه زنی بدرش دارند و به هر یک لایک و اسمسی که باز مردها میآیند رشک میکنند. من این خیلی زندگی رو اصلا قبول کردن نمیکنم. خیر چی گفتنی؟ من یا دیلکو؟ البته تو زنک جان جایی که توی دیلکو با من چی در کار ما تلفن شکست مایل تلفن بگیرم کو وقتا خبینا خبینا نه بهترین بود در اجرای ریحانه بانو که توانستند زنی هیله‌گر و گبدان و بدرشک رو در چند دقیقه برنامه ما نشوندند. ریحانه برای دختر منو داشتن پول زیاد خوشبختی است یا شوهری ارزنده براش مهمتر است؟ البته من فکر میکنم که جای شوهر ارزنده را یگان نمود بایگری نمیگیرد. نه ثروت، نه درویی، نه ماشین، نه خانواده. هیچ چیز. شما باور دارید که روز پیدا می شود انا همین گونه مردی ارزنده در حیات شما و شما رو خوشبخت میکنه؟ میدونی برای چی رستم؟ زیرا من در حیات همه مال دنیا رو داشتم، دارم تو هنوز، ولی وقتی که شوهر در بری من نیست داشتم من تو هنوز پیدا نکردم. اما جوان مردی که برای من مناسب باشد و در همه حالت به جای ترک کردن مرا درک کند نیفتم. زیرا حالتی شد که حتی جانم را دادن در راضی شدم. فکر کردم که میتوانم خوشبختی را به طریق پول به دست بیارم. نه چیزی که ایدیل نباشه هیچ وقت نمیشه. زیر این عباره ها میبینم درد شما خروج میکند، یعنی در چشمان شما حوض آب پیدا میشود. در واقع دل شکسته اید از حیات؟ بله. به خاطر نامرده، به خاطر بی‌وفای؟ بله. در چی فکر رفتید؟ چی پیش نظرتان اومد که اینقدر؟ پیش نظرم فقط همون احساسی که خودم داشتم نسبت دیگران، مهربانیایی که خودم کردم، فقط همون حالتها کمترک درد میاره برام. زیرا نتوانستم بد شده و مانند آنها شده نتوانستم. فکر کردم زمان همه چی را خوب میکنه. شاید به قدرم بر روز بعد براشون مثال یک شخص شبم گفتم که کاش تو مرا بکوند حتی یافته نتونم، ولی متاسفانه این روزا به سبب شده که باور کنین آدم ها هیچ درک کردن نمیتونن، نمیفهمند. شما این لحظه ها رو به یاد آورده اشک میریزید؟ بله جوی میشود اشک میریزیم. زیرا همون خیلی گفتن که فقط استوریاتون رو نظر میکنم از کتابی درد است، از کتابی شکست خوردن است، عذاب کشیدن است. این روزها رو من تا هنوز پس سر کردیستم ولی هیچ فراموش نمیشه و نمیدونم چی به فکر میکنم که باید که از این جاها ما روم. با کجا رفتن میکنم؟ با یک جایی که هیچ کس ندانم، نشناسم، هیچ کس نشناسم. زیرا من شخصانی را میشناختم، احترام میکردم و محبت داشتم نسبتشان. آنها مرا دیگه فهمیدن، دیگه خیلی قبول کردن. یعنی نمیخوای که در چشم همونها نمودار باشید و یک جایی روید که دیگر همین روی همونها رو نبینید؟ بله بله. در روی نقاب داشتن و شما نقاب اصلی آنها رو دریافتید که چگونه انسانه؟ بله. در اول از جوانمردی، از ناموس، از دیگر کارها، از دیگر چیزها صحبت میکنن، ولی در اصل میفهمی که بی‌ناموس شخصیت بین